با عرض سلام دوستان ارجمند، مخلصان و هواداران همیشگی فوتبال تاجیکستان. اینک بازی‌های دور ششم چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی هم جنببست شد و امروز در برنامه 90 دقیقه ما راجع به 5 بازی حساس این دور صحبت خواهیم کرد. البته دور ششم به بحث و مناظره هم جنببست نشد، زیرا در این دور یک چند حالتایی بودند که واقعا هم نگرانی‌های زیاد را به میان آوردند. به این خاطر امروز ما در برنامه 90 دقیقه رئیس دپارتمنت داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم عبداللهیف را دعوت کردیم. و کارشناس همیشگی ما استاد خدمت نشان داده اتحاد شوروی علیرضا شمامدوف قرار دارند. شما خوش آمدید به برنامه. و دوستان ارجمند، بالاتر اشاره کردیم که 5 بازی در این دوره رقابت‌ها برگزار شدند. بیاید متوجه بشیم به نتیجه بازی‌ها. خب روشن در میدان خود از ختلون مغلوب شد در دربی ختلون. در دربی شمالی تاجیکستان باشد استرافشان در میدان خود از خوجان مغلوب گردید با حساب 2-3. کوکتوش بازی رو با دوشنبه در میدان خود مساوی 2-2 انجام داد. استقلال باشد اولین بازیش را در موسم امسال آغاز کرد و با حساب 1-0 بر کلوب مرکزی ورزش ارتش پیروزی به دست آورد. فایسکند اینجا اسخات غلبه به دست آورد. کمی نقصان تکنیکی هم در جدول ما هست. اسخات با حساب 3-1 غلبه به دست آورد بر تیم فایسکند که یکی از دسته‌هایی بود که در موسم امسال با باخت روبرو نشد. خب دوستان ارجمند، البته دربی ها زیاد بودند در این دوره مسابقه. دربی ختلون، دربی سوغد و همچنین دربی شمالی تاجیکستان و دربی دوشنبه استقلال با کلوب مرکزی ورزش ارتش. بعدا ما در مورد این بازی ها حساسیت این رقابت ها گفته میگذاریم و حالا یک گزارش داریم از دربی سوغد زمین تماشا میکنیم و بعدا برنامه را ادامه خواهیم داد. تا آغاز بازی دربی شمالی تاجیکستان میان دسته‌های استرافشان و خوجان ساعت‌های به شمار باقی مانده است. حالا ما در میدان مرکزی شهر استرافشان قرار داریم، آنجایی که انتظار می‌رود بازی بگاهی امروز برگزار می‌شود. چطوری که پیشتر هم فوتبالبازان و بسیاری از مربیان از سبزه میدان این دسته انتخاب می‌کردند، همین طوری که ما می‌بینیم حالا واقعا هم میدان آنقدر خوب نیست، چون که سبزه میدان با طلبات‌های بازی فوتبال آنقدر جوابگو نیست. و دوستان ارجمند، چطوری که می‌بینید در سبزه میدان شهری استرافشان الکی علف‌های خودرویه و همچنین گل و گیاهای گوناگون برآمده است که این مانند با میدان فوتبال نیست. واقعا هم نه تنها در شهر استرافشان بلکه در تمام میدان‌های کشور چنین مشکلی دیده می‌شود. شاید نبودن متخصصان سابق کسبیت بلند پرورش سبزه میدان در جمهوری مشکلی باشد، اما از یک طرف برطرف نمودن همین مسئله داغ روز است. تا آغاز دربی شمالی تاجیکستان که از همه بازی حساس در تمام قلمرو کشور محسوب می‌یابد وقت کم باقی مانده است. کارمندان تکنیکی ما هم برای فصل و نصب نمایش بازی حرکت دارند و بدون مشکلی کار را در سطح بلند اجرا می‌نمایند. نه تنها وضع سبزه میدان بلکه عموما خود ورزشگاه بسیار تشویش‌آور است که حتما در برنامه بعدی مفصل‌تر در این مورد خواهیم گفت. فیروز بختیبکов کارگردان پخش بازی‌ها قبل از واخوری دربی هیجان خیلی هم زیاد دارد، چون که شماره زیادی مخلصان به رفع رقابت و به بیننده پیشکش کردن صحنه فوتبال حقیقی کمک می‌نماید. برای ما بسیار عجیب بود که تمام فوتبالبازان استرافشان تماشابین حقیقی برنامه 90 دقیقه بودند. از همین راه رفت فوتبالبازان دسته استرافشان به میدان وارد میشوند و اینجا بسیار عکس‌های خاطرمان با اشتراک دسته استرافشان در سال‌های گوناگون آویزان شده است و این بسیار نمونه عبرت هم هست. و این عکسی که می‌بینیم موسم چمپیونی دسته استرافشان در لیگ یکم که اونجا ما چهره اساسی فوتبال کشور انور نورخلوف رو می‌بینیم و عموما در این راه روی که می‌بینید دوستان ارجمند عکس‌های تاریخی دسته استرافشان نصب شده، مخصوصا دسته استرافشان که قبلا با نام اوروتپا مشهور بود در سال 1994 اشتراکچی چمپیونات تاجیکستان عکاسی شده است و اینجا هم هیئت دسته استرافشان در سال 1992 که اونجا بهترین بازیگران همین منطقه بازی کرده بودند نصب شده است. طرفداران دسته استرافشان چند خصوصیت خود از بازیکن دیگر منتخب کلان تفاوت دارند. آنها به خاطر از بین نرفتن دسته در هر بازی با خرید چیپتا که نرخش 5 سومانی است کمک مالیوی می‌نمایند و مبلغی به دست آمده برای پوشاندن خراجات‌های تیم صرف می‌شود.
دوستان عزیز ما در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان قرار داریم و چطوری که می‌بینید انبوه زیادی مخلصان دسته استرافشان قبل از دربی شمالی تاجیکستان به میدان جمع آمدند و این توقیع تاجیکی است. دوستان ارجمند در سر یکی از مخلصان دسته استرافشان است و برای من بسیار جالب است که چگونه هستید. ما طول یک هفته استودیوی خوب نمیریم برای این دربی تیاری می‌بینیم. در یک هفته دو دربی این خودش یک بازی که فوتبال تاجیکستان در عرصه بین‌المللی یک برآوردن است. خودش در هر یک هفته دو دربی، یکی در خوجان با عشقت، دیگری با خوجان. این توقیع شما چی اهمیت دارد؟ چی ویژگی دارد؟ این ویژگی دارد که ما مردم استرافشان شورت توقیع می‌کشیم. برایمان این یک خصلت مردانگی تاجیک را در عرصه بین‌المللی نشان می‌دهد. ممکن است یک بار من در سلام کشم؟ البته برای چی بابا؟ دوستان ارجمند این توقیع تاجیکی است. دوستان ارجمند این در سر من ببینید و بسیار وزن گران دارد. تشکر زیاد، سلامت باشید. تشکر زیاد. خب چی انتظاری دارید قبل از بازی؟ ما امروز من جدیت ورزشگاه پر از مخلص است. ما می‌خواهیم که دسته استرافشان مخلصان را شاد کند و یک غلبه در انتظار شد که همه خرسند شویم. بله. با سرچشمه‌اش نزدیک است. در برآمدگاه هر دو دسته آماده می‌شوند. با شروع رقابت دسته‌های استرافشان و خوجان تشبث بر جانب میزبانان هم رفت. آنها از چه باشد که نسبت به بازی‌های قبلی خوبتر توپ را اداره می‌کردند. اما کاری دستپروانی محمدجان حبیب‌الله چندان نمی‌کرد. لگن دسته خوجان ارتیوم سیرتیوک دو دفعه در دقیقه 31 45 دروازه میزبانان را نشان گرفت و با حساب 2-0 دسته‌اش را به پیش برآورد. نیمه دوم با افسریت زیادی فوتبالبازان استرافشان آغاز شد. دو گزارش و ترتیب خوبی اوتابек каримов якیش نتیجه آورد. الهام баротов аввалин гулашро дар мавсими имсолаи мусобиқа ба ҳадаф расонид. фишорҳо аз ҳарду ҷониб зиёд мешуданд. буданд лаҳзаҳое ки меҳмонон бо натиҷаи калон ба пеш мебаромаданд, аммо дар чанд ҳолат фориғболӣ карданд. сармураббии истарафшан маҳмадҷон ҳабибуллоев дар дақиқаи 65-уми бозӣ бахтиёр абдурахмоновро ба майдон овард ва ин футболбоз баъди гузариши 13 дақиқа натиҷаро баробар кард. беҳтарин бозгашт баъди ҳисоби 0-2 буд. аммо гӯё имрӯз рӯзи артём сиартюк бошад. ҳамлагари хочанд 7 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосӣ ҳетрик кард ва 3 имтиёзи дастаашро таъмин намуд. дерби сухт бо пирӯзии меҳмонон ҷамъбаст шуд. خب واقعا هم یکی از بازی های خطیرمون در دربی سوخت در همه دور زمان برگزار می شود میانی دسته استرافشان و خوجان و ورزشگاه هم یک فضای خیلی ایدانه داشت و البته ما در برنامه های بعدی راجع به حساسیت این دربی با بیننده های عزیز و مخلصان فوتبال استرافشان گفته میگذاریم. خب پیش از اون که شرح و توضیح رو آغاز کنیم، از دربی سوخت زمین شما چی برداشت کردید و این بازی نسبت به بازی های دیگر چی تفاوت داشت؟ من فکرم دربی خیلی خوب گذشت. بازی سر گل شد بازی. برای من دیدم که بازم استرافشان تن نداد. من خیلی بین می شود و بازی و فکر من باید این بازی دو تمام شد که اداره کنی توپ از استرافشان خوبتر بود و وضعیت‌های خطرناک خیلی داشتن و استفاده نبردن. بازی خوب کردن. بله خوب در فعالیتی که شما سال گذشته کردید کدام بازی مانند شده میتواند به همین دربی؟ کدام بازی دسته استرافشان؟ اکنون من اینجا حاضر مخلصان هستند در میدان. برای همین از من دیگه خیلی حالت دیگر بود. برای همین با من مخلصان نبودند و با ما مشکل بود که ما بازیگر هم نداشتیم، لگیونری نبودن، دروازه‌بان هم قدر خوب نبود، لیکن از وضعیتش برآمدیم با سربلندی. خب فکر میکنم البته برای داوران هم مشکل بود داوری کردن دربی. به نظر شما که اونجا همچون ناظر داوران قرار داشتید چگونه دریافتید این بازی را؟ Ну, любая игра, которая касается дерби, она всегда интересна, она всегда под напряжением проходит. Поэтому судьи готовятся психологически очень серьезно к этой игре. Как к любой игре они подходят очень серьезно. Вот. Но эта игра действительно была очень непредсказуемая. После первого тайма все посчитали, что Истеравшан уже
проиграет этот матч без боя. Но во втором тайме мы увидели совсем другую игру, что совершенно, скажем так, придало более красивую оконцовку этого матча. Вот победил Худжанд. Но судьи, я считаю, справились со своей задачей на 100%. бале бисёр ҳам дар сатҳи баланд довари Саидҷон Зайнидиев буд. аҳсан мегӯем, чунки воқеан ҳам ростига ман бори аввал дидам ки як довари масалан футболи мо як бозие ки бисёр ҳам ҳашамати зиёдтар дорад хеле хуб контрол карда тавонист. Аслан ин аз довар таҷрибаи зиёдро талаб мекунад. дар ҳар лаҳзае ки буд мо дидем ки Саидҷон Зайнидиев бисёр хуб доварӣ кард ва бошад ки шумораи ҳамин гуна доварон дар чемпионати Тоҷикистон зиёдтар шавад ва баҳсу мунозираҳо ҳам камтар бишаванд, чунки мо мебинем ки синни соли миёнаи доварони мо хеле ҳам ҷавон ҳастанд. қариб ки довароне ки солҳои пеш буданд масалан аз 30 боло қариб дар чемпионати Тоҷикистон нестанд. Ну, сейчас Федерация футбола Таджикистана провелась перед началом чемпионата огромная работа. Вот, можем сказать, что элитная бригада наша это в составе Кабирова Насруллова, Зайниддинова Саида, Буриева Акмала, Хусраева Сидизок 2 месяца отработал в Саудовской Аравии в первой лиге. Вот, к сожалению, у нас нет еще системы ВАР. Вот, но если бы у нас была бы система ВАР, я разговаривал с директором департамента на ВАРу Саудовской Аравии, он был бы счастлив, если наши ребята отработали там и в высшей лиге. Вот, поэтому ведется работа, стараемся улучшить качество судейства. Будем стараться еще лучше. бале ва ин довароне ки шумо номбар кардед қариб метавонистанд дар Арабистони Саудӣ боз фаъолиятро идома бидиҳанд? Они вообще просили, чтобы ребята остались до конца их чемпионата. Но мы переговорили, у нас начинался свой чемпионат, они нам нужны были здесь. Бале. Поэтому они вернулись. Но невзирая на это, после их приезда буквально сразу получили назначение на Кубок АФК. Поэтому первый круг прошел у нас без них, первый тур прошел у нас без участия наших лучших игроков, судей. бале хуб баъд аз ҳамин рақобат кумитаи ахлоқи Федератсияи футболи Тоҷикистон аз як бозии хонагӣ дастаи Истаравшанро маҳрум кард ва он ҳам сабаб дошт ки дар поёни рақобат ҳаводорони дастаи Истаравшан ҷониби футболбозони дастаи ҳариф сангпартоӣ карданд ва ҳар гуна олоту ашё ҳамчунин ҷониби доварон ҳам. хуб мо айни ҳол мустақиман бо аъзои кумитаи ахлоқи Федератсияи футболи Тоҷикистон Сайвали Шоқурбунов дар тамос мешавем. алло, салому алайкум. алло, салому алайкум. алло, бале, мешунавам. шуматон бахайр бошад ва мо роҷеъ ба ҳамон ҳолате ки дар бозии дастаҳои Истаравшан ва Хуҷанд буд чанд сол пурсон мешудем аз шумо. ташаккури зиёд бобоҷон, шаби шумо ва шаби тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистони азиз, хосатан мухлисон ва ҳаводорони футболи ватанӣ, футболи клубӣ бахайр бошад. ташаккури зиёд, саломат бошед ва ташаккур аз шумо ки розигӣ додед барои албатта мустақиман пайваст шудан бо шабакаи варзиш. хуб, кумитаи интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон бо кадом умуман категория дастаи Истаравшанро аз ҳаққи ширкат дар як бозии хонагӣ маҳрум кард? ин ҳам вобаста дорад ба ҳамон вазъе ки дар поёни бозӣ бо дастаи Хуҷанд ба миён омад. ман мехостам барои тамоми мухлисон ва ҳаводорони футболи тоҷик ҳамин ҳолатро шарҳ медодед. ташаккури зиёд бобоҷон, ман пеш аз ҳама мехостам вобаста ба ҳам воқеан ҳам санаи 6 майи соли ҷорӣ ду вохӯрӣ дар варзишгоҳҳои ду дастаи сермухлистарини кишвар баргузор гардид. ин ҳам бошад бозӣ байни дастаҳои Равшани Куло бо Хатлони Бохтар ва Истаравшан бо Хуҷанди Хуҷанд. пас аз анҷоми бозиҳои мазкур ба Федератсияи футболи Тоҷикистон гузоришҳо сабти ҳолатҳои ғайринизомномавӣ аз ҷониби шахсони расмии вохӯриҳои мазкур ки масъул барои ташкил ва баргузории бозиҳо сафарбар гардида буданд ворид гардид. ба таври фаврӣ санаи 7 майи соли равон ҷаласаи ғайринавбатии Кумитаи тартиби интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардид ва маводҳои пешниҳод гардида мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор ёфтанд. инчунин намояндаҳои расмии клубҳо ва шахсони расмии вохӯриҳои мазкур ба ҷаласаи Кумитаи тартиби интизом даъват гардида буданд. бояд гуфт ки пас аз пурсишу муҳокимарониҳо
таҳлилу баррасии гузоришҳо ва сабти видеоии ҳолатҳои ба амал омада кумитаи тартибу интизоми федератсияи футболи тоҷикистон қарорҳо ба тасвиб расонд. ҳамин тавр нисбати варзишгоҳи хонагии клуби футболи Истаравшан, яъне варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан, мувофиқи моддаи 5 банди 12 кодекси интизомии федератсияи футболи тоҷикистон, яъне риоя накардани тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти дастаи меҳмонон дар варзишгоҳ, майдони хонагии Истаравшан дар шаҳри Истаравшан аз баргузории як бозӣ маҳрум карда шуд. яъне дастаи Истаравшан бошад тибқи тақвим бояд бозии навбатии хонагиро дар майдони бетараф ки ба меъёрҳои лигаи футболи тоҷикистон барои дастаҳои лигаи олӣ ҷавобгӯ мебошад муваззаф аст ки баргузор намояд. инчунин вобаста ба варзишгоҳи хонагии клуби футболи Равшани Кулоб, яъне варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб, мувофиқи моддаи 5 банди 12 кодекси интизомии федератсияи футболи тоҷикистон, яъне риоя накардани тартиботи ҷамъиятӣ ва амнияти дастаи меҳмонон дар варзишгоҳ аз баргузории ду бозӣ خب دوستان ارجمند علاقه ما قطع شد و بعدا باز اولی شو قربان صحبت رو ادامه میدیم. کمی مشکلات تکنیکی. خب یادآور میشیم که بعد از بازی دسته‌های استرافشان و خوجند همچنین راوشان و اینچنین خطلون کمیته ترتیب انتظامی فدراسیون فوتبالی تاجیکستان راوشان رو از دو بازی خانگی و استرافشان رو از یک بازی خانگی محروم کردند و این هم ربط دارد با اون به ترتیبی ها در خودی вардишгоҳҳо ки баъд аз бозӣ ба миён омаданд. Хуб доварон дар уман поёни ҳамон бозӣ аз ин ҳолат чӣ бардошт карданд ва чӣ навишта карданд роҷеъ ба чизҳое ки буд? Ну, хотелось бы отметить, что на играх высшей лиги работают комиссары. Вот, в основном пишут они свои заключения по поведению команд, зрителей и игроков. Вот, поэтому судьи здесь, они к этому отношения как бы не имеют в плане вынесения каких-то решений, санкций. Здесь это от комиссара, идет рапорт комиссара, подается, и уже дисциплинарный комитет рассматривает это в полном объеме. бале. Хуб, ташаккури зиёд ва дӯстони арҷманд бояд хотиррасон кард ки ҳаводорони дастаи Истаравшан воқеан ҳам шумораи онҳо хеле ҳам зиёд ҳастанд дар худи қаламрави Тоҷикистон ва аҳсан мегӯем ки ба ҳама мушкилиҳо нигоҳ накарда дар ҳар як бозӣ чипта харидорӣ мекунанд, ба варзишгоҳ меоянд ва як қисми хароҷоти даста рафт мешавад. ин аз як ҷиҳат хуб аст, чунки ҳоло мо медонем ки дар кадом давра клубҳои Тоҷикистон фаъолият бурда истоданд бисёр ҳам мушкил аст аз ҷиҳати молиявӣ ва ин чиз бисёр қобили дастгирӣ аст, қобили қабул аст ва бошад ки дигар даставо ҳам ҳамин гуна тарафдорон дошта бошанд ва боз гӯем ки аз ҳисоби даромади мухлисон ба варзишгоҳ як маблағи муайян ҳам ба даст оварад ва дар ҳамин бозие ки бо Истаравшан буд дӯстони арҷманд як маблағи бисёр ҳам муайян ва хуб барои дастаи Истаравшан ҷамъоварӣ шуд ва дар ҳама бозиҳои хонагии онҳо ҳамин гуна ҳолат ба назар мерасад ва мо дубора бармегардем албатта ба суҳбати телефоние ки доштем бо Сайвали Шоқурбонов. Каме нуқсони техникӣ буд ва агар моро гӯш карда истода бошанд мехостем сухани худро идома бидиҳанд роҷеъ ба он қарорҳое ки бароварда шуда аз ҷониби кумитаи тартиботу интизоми Федерасияи футболи Тоҷикистон. Моро мешунавед? Алло. Алло. خب دوستان ارجمند منم بسیار مخلصانه بله алло. خب مرحمت میخواستم سخنی خود را در مورد قرارهای کمیته ترتیبات اخلاق فدراسیون فوتبال ترکستان ادامه میدادید. تشکر زیاد چنان که بالا هم قید کردم سنه 6 می سال جاری دو واقعی در ورزشگاه‌های دو دسته سرمخلص‌ترین کشور برگزار گردید. این هم باشد بازی بین دسته‌های روشنی کلوب
бо хатлони бохтар ва истаравшан бо хуҷанди хуҷанд. пас аз анҷоми бозиҳои мазкур ба федератсияи футболи тоҷикистон гузоришҳо сабти ҳолатҳои ғайринизомномавӣ аз ҷониби шахсони расмии вохӯриҳои мазкур ки масъул барои ташкил ва баргузории бозиҳо сафарбар гардида буданд ворид гардид. ба таври фаврӣ санаи 7 майи соли равон ҷаласаи ғайринавбатии кумитаи тартиби интизоми федератсияи футболи тоҷикистон баргузор гардид ва маводҳои пешниҳод гардида мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор гирифт. инчунин намояндаҳои расмии клубҳо ва шахсони расмии вохӯриҳои мазкур ба ҷаласа даъват гардида буданд. бояд гуфт ки пас аз пурсишу муҳокимарониҳо, таҳлилу баррасии гузоришҳо ва сабти видеоии ҳолатҳои ба амал омада дар ҷаласаи кумитаи тартибу интизоми федератсияи футболи тоҷикистон қарорҳо ба тасвиб расид. ҳамин тавр нисбати варзишгоҳи хонагии клуби футболи равшани Кулоб, яъне варзишгоҳи марказии шаҳри Кулоб, мувофиқи моддаи 5 банди 12 кодекси интизомии федератсияи футболи тоҷикистон, яъне риоя накардани тартиботи ҷамъиятӣ ва амниятии дастаи меҳмонон дар варзишгоҳ аз баргузории ду бозӣ дар майдони хонагии худ маҳрум карда шуд. طبق تقویم بازی‌های لیگ فوتبالی تاجیکستان دسته равшан باید دو واخوری خانگی نوبتی را در میدان بی‌طرف که با معیارهای لیگ فوتبالی تاجیکستان برای دسته‌های لیگ عالی جایگزین می‌باشند موظف است برگزار نماید. اینچنین نسبت ورزشگاه خانگی کلوب فوتبالی استرافشان یعنی ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان موافق ماده 5 بند 12 کودکس انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان یعنی رعایت نکردن ترتیبات جمعیتی و امنیتی دسته مهمانان در ورزشگاه میدان خانگی استرافشان در شهر استرافشان از برگزاری یک بازی محروم کرده شد. دسته استرافشان باشد که تقویم باید بازی نوبتی خانگی را در میدان بی‌طرف که با معیارهای لیگ فوتبال تاجیکستان برای دسته‌های لیگ عالی جایگزین می‌باشند موظف است برگزار نماید. اما شاید بینندگان عزیز سوال مطرح پیشنهاد نمایند که چرا ورزشگاه مرکزی شهر کلوب دو بازی و ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان یک بازی؟ البته کمیته ترتیب انتظام فدراسیون فوتبال تاجیکستان پس از تحلیل و تحقیق حالت‌های به عمل آمده در این دو ورزشگاه طریق نوارهای ویدیویی همچنین گزارش‌های شخصان رسمی بازی‌ها و نمایندگان کلوب‌ها که در جلسه دعوت گردیده بودند خلاصه‌برآوری نموده سپس قرار مذکور را به تصویب رسانید. وابسته به بازی بین دسته‌های روشن کلوب و خطلان باختر شروع از دقیقه 37 پایده ویرانکنی از جانب مخلصان دسته میزبان از قبیل پرتافتن سنگپاره‌ها و دیگر موادها به جانب شخصان رسمی بازی و دسته مهمانان شروع گردید و این حالت منتظم تا آخر بازی دوام یافته. بعد انجام بازی مخلصان وارد چمنزار ورزشگاه گردیده به ترتیبی‌ها را به میان می‌آورند. اینچنین وابسته به بازی بین دسته‌های استرافشان با خوجند باشد از جانب مخلصان دسته میزبان عیناً حالت سنگ‌پرتایی به میان آمده اما مخلصان به چمنزار ورزشگاه داخل نگردیدند. همین است گفتن جایز است که همین است تفاوت در دو حالت به عمل آمده و قرارهای به تصویب رسیده. میخواهم یک نکته را قید نمایم که مقصد و هدف فدراسیون فوتبال تاجیکستان و لیگ فوتبال تاجیکستان این محروم نمودن ورزشگاه‌ها از مخلصان و جریمه بندی نمودن آنها نیست و هرگز نخواهد بود، بلکه تامین بخطری مخلصان، ورزشگران، شخصان رسمی و هیئت‌های رسمی دسته‌ها میباشد. اگر اجازت باشد بابا جان با اجازت شما و از فرصتی که در اختیار دارم با توجه تمام بازیگران، مربیان و مخلصان فوتبال میهن عزیز میرسانم که رشد فوتبال و فراهم آوردن شرایط مساعد این همیشه در محور اساسی سیاست خیراتمندانه و ورزش پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان
ва президент федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ мебошад ва қарор дорад бубинед ки ду шабакаи телевизионӣ моҳворавӣ телевизиони варзиш ва шабакаи футбол барои инъикос намудани футболи кишвар дар дохил ва хориҷ аз он пайваста саҳми беназир мерасонанд. ман аз ин лиҳоз эҳтиромона хоҳиш менамоям ки ҳангоми ворид гардидан ба варзишгоҳ моро мебоист этикаи варзишӣ ва мухлисӣ намудан ба дастаҳои худро риоя намоем. зеро набояд фаромӯш кард ки якояки мо муаррифгари миллати бофарҳанг ва варзишдӯсти Тоҷикистони соҳибистиқлол дар арсаи байналмилалӣ мебошем. ташаккури зиёд, саломат бошед. Сипос аз шумо ки вақти қимати худро дариғ надоштед ва роҷеъ ба ҳолатҳое ки дар бозиҳои даври шашум ба миён омаданд баён кардед ва умедвор ҳастем ки дар даврҳои оянда албатта аз ҷониби мухлисон ва ҳаводорони футбол ин чиз ҳалли худро меёбад. хуб, дӯстони арҷманд, дар суҳбати мо буданд директори генералии Лигаи миллии футболи Тоҷикистон ва ҳамчунин аъзои кумитаи интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Шокурбонов. Хуб, дар умум албатта чунин бозиҳо воқеан ҳам ба рӯҳияи бозигарон, ҳам ба рӯҳияи мухлисон бисёр таъсир ҳам мерасонанд ва бисёриҳо доварро гунаҳгор мекунанд, ҳолонки 90 дақиқа дар ихтиёр доранд ҳар даста ки метавонад ҳам натиҷаи даркориро ба даст оварад. Ба ҳар сурат ин омилҳое ҳастанд ки дар бозӣ на танҳо ба костагии ҳар як рақобат, ҳатто ба ҳамун ҷазобияти он ҳам саҳми арзанда мегузорад. Хуб, дӯстони арҷманд, дар ин давр ҳамчунин боз дидори дигар баргузор шуд, дербии Хатлон миёни Равшан ва дастаи Хатлон ки он дар варзишгоҳи Кӯлоб баргузор шуд. Бозӣ бисёр ҳам пуршиддат бо иштироки ин ду даста бо ҳисоби 2-1 шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев тавонистанд ғалаба ба даст оварда ва ин аввалин пирӯзии дастаи Хатлон дар мавсими имсолаи чемпионат ба ҳисоб меравад. Хуб, Равшан ҳамеша бозиҳои бад нишон медиҳад то як андоза ва мо он Равшанеро ки масалан соли гузашта чӣ гуна дар финали ҷоми Тоҷикистон бозӣ кард, муваффақ шуд ва чӣ гуна дар чемпионати Лигаи якум ҳунарнамоӣ кард, он Равшанро куллан намебинем. Сабаби асосиро шумо дар чӣ мебинед? ман намедонам, дар сабабаш бояд дар ҳамон ҷо бошем ки сабабашро фаҳмем. Ба фикрам камтарак хастагӣ ҷамъ шудааст барои ин ки дуюм бозӣ хати ҳимояи Равшан 2 гол дарвоза сар метиҳад, ин хеле бисёр аст. Барои ҳамин ба фикрам хастагӣ ҷамъ шудааст. Акун худи ҳамин ваяш ки сармураббии даста медонад. Хуб, ба ҳар сурат ба андешаи шумо набудани бозингарони бо таҷриба таъсирашро расонида истодааст? Масалан, бозингароне ки бояд Равшан ҳадиақал дар чемпионати имсола боз бо ҷалби онҳо хубтару беҳтар бозӣ мекард. Ба ҳар ҳол мерасонад таъсирашон. Ман чӣ гуфтаем, бобо мо умуман шарҳ метиҳем, мо надорем ҳамон инстанта, ҳамон кичанка дави чанд угловой шуда ҳаст ку мебарад ҳама мо ҳоло надорем инстанта инстата ҳамуна медоштем, мо ба осонтар мешуд шарҳ додан, фаҳмидан ки бисёртар ки ҳамла бисёртар мекунад, ки дефо бисёртар мекунад, ки аз ҳисоби мо шарҳ метиҳем умуман в общем шарҳ метиҳем. Барои ҳамин мо ҳам баъзи вақто ҳама чизоро намебинем, дуруст ба ҳамаша тах канан бисёр душвор аст. Барои ҳамин инстанта медоштем, ҳам шумо ба мо осонтар буд, ҳам мураббиё ба ҳам ҳамаи мухлисон ба. Дар бораи Равшан намерасад, бозингарои бо таҷриба намерасад, дар баъзе позитсиё одамо корашона 100% намекунанд. Бале, яъне ин аз он воҳӣ медиҳад ки ҳоло даста омода нест он қадар ба ҳам мавсими чемпионат, ҳам баъд аз чанд рӯз ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. Акун омодагиҳо мо гуфтем дар удов гуфтем ки ин омодагӣ аз ҳисоби ҳамин бозиҳо бояд бошад. Барои ҳамин баъди ҳар як бозӣ бояд омодатар яъне ки даста бошад. Барои ҳамин ин бояд аз ҳисоби ҳамин биёяд. Ҳозир мо дидестем ки
оҳиста оҳиста ту ба замин фаромад, аз ҳаво ба замин фаромад, кам кам уже пардохтҳои кӯтоҳ мераванд, кам кам уже комбинатсион. Ин дар бораи ин гап мезанад ки камтарак ҳамдигарфаҳмӣ, ҳампайвастаи бозӣ сар шуда истодааст ва фикр мекунам ки ҳоло баъди худо хоҳад баъди ҳамин баъди ид боз бо пуршидат бо ҷолибтар мешавад, барои ки уже ҳамдигарфаҳмӣ ҳаст дар майдон. хуб дӯстони арҷуманд, ин он рақобате буд ки бидуни баҳсу мунозира ба анҷом нарасид аз ҷониби ситоди мураббиёни дастаи равшан, ҷониби доварони ин рақобат ҳам бисёр эътирозҳо шуд ки дар чанд фурсат довар бояд пеналти медод, бояд ҳадди ақал боз ҳолатҳоеро ба иноват мегирифт ки ба нафъи дастаи равшан мешуд. Ба ин хотир ҳоло мо аз худи намояндаи асосии департаменти доварон ҳам пурсон мешавем ки он ду имконияте ки буд бо иштироки футболбозони дастаи равшан чӣ гуна баҳо дода мешавад. Сараввал ба он ҳолате мутаваҷҷеҳ мешавем ки туп ба дасти бозингари дастаи хатлон мерасад ва аз коргардон хоҳиш мекунем ҳамон лаҳзаро ки дар ҷануни рақобат ҳолати баҳснок буд тавассути видеоӣ ба мо нишон бидиҳанд, чун ҳолатҳо хеле ҳам фарқкунанда ҳастанд. Хуб, ин ҳолати аввал аст ки гуфта мешавад. Ҳолати дуюм. Ҳолати дуюм ки довар бояд пеналти медод ба назари шумо. ҳамин гуна эътироз доранд аз ҷониби равшан ки довар пеналти надод. Ба назари шумо чӣ гуна ҳолат буд ва кадом критерия ин вазъиятро гӯем хубтар кард? Вот этот момент, где игра рукой, если можно его поставить, чтобы зрителям было более понятно. Ну, замедленный повтор. Ба фикрам нигоҳам накард. Ну, давайте пройдемся по критериям. Если можно попросить выставить картинку, где картинку номер 1. Обратите внимание, вот это называется увеличение объема тела. То есть рука находится в неестественном положении, она согнута. И мяч еще не коснулся руки здесь. Обратите внимание, что мяча нету. Можно вторую картинку, пожалуйста? А вот теперь обратите внимание, рука находится в естественном положении игрока, мяч касается руки. Передайте, пожалуйста, третью картинку нам. Это для определения игры рукой. Это учебный материал FIFA. То есть обратите внимание, что игрок в зеленой зоне, руки находились у него в зеленой зоне. А теперь давайте перейдем к правилам игры. Игра рукой в мяч является нарушением, если игрок касается мяча рукой, когда рука делает его тело неестественно больше. То есть то, что было показано на первой картинке, рука неестественно больше. Рука находится выше уровня плеч. Здесь рука была у нас ниже уровня плеч. Значит, за исключением вышеперечисленных нарушений не является, еще раз подчеркну, не является нарушением, если мяч касается руки игрока, и вот здесь второй пункт, непосредственно от головы или тела, включая ногу, другого игрока, который находится близко. То есть фактически здесь нападающий Равшана играет, пытается сыграть мяч головой, у него получается срезка, и игрок, который Хатлона, обороняющийся игрок Хатлона, обратите внимание, он находится в воздухе, он делает разворот. Я не могу сейчас сказать, с какой целью он делает разворот, но его рука находится в естественном положении, и он не играет в мяч, нету дополнительного движения руки к мячу. И если вы посмотрите полностью еще раз момент видео, то вы увидите, что судья находился в очень идеальной позиции. Вы сейчас обратите внимание, он все прекрасно видит. Он все прекрасно видит и дает команду продолжить игру. То есть здесь ни о каком нарушении правил игры речи быть и не может. То есть я вам из правил игры сделал выдержку, чтобы наши телезрители понимали, о чем идет речь. خب دوستان ارجمند این همون حالتی که بود که بحث‌های زیاد رو به میان آورد و حالتی که باز دیگر بود، یعنی در قسم دوم این حمله‌ای که مثلا دسته روشن کرد، بازیگری دسته روشن اونجا از پای افتید و بعداً باز خودی برخوردی دروازه‌بانی دسته
хатлон бо болбой ин чиз доварро нигарон кард. Оё мешуд ки дар ҳамин ҷо ҳам дарвозабонро ҷазо диҳад? Ну, давайте начнем с того, что мы до конца не понимаем, о чем здесь идет речь. Сейчас вот будет повтор. Мы видим, что в отношении Болбойза, значит, вратарь выражает свое недовольство. Ну, скажем так, я не могу сказать, в какой манере это было произведено со стороны вратаря, вот, но предупредить его нужно было за неспортивное поведение. Желтую карточку можно было бы, да, здесь. Хуб, ҳолати дигар ки ончо бозингари дастаи Равшанро аз пой меафтонанд футболбозони дастаи Хатлон, ин чӣ гуна ҳолат аст? Оё ҳаминҷа аз пой афтонидани бозингар нест? Ну, давайте опять же вернемся к эпизоду, там, где как находится судья. Он находится очень близко, и мы видим, что игрок, обратите сейчас внимание, игрок Равшана двигается в направлении от ворот. Его накрывает еще один защитник. У него ничего не остается, как только показать, что вот его сбили. На самом деле это нормальная борьба. Никакого контакта со стороны игрока, запрещенного контакта со стороны защитников не было произведено. Я думаю, сейчас зрители все смотрят, прекрасно видят, как игрок под номером 7 заранее ложится. Да, он ныряет, проще говоря, он ныряет в смысле только, чтобы заработать 11-метровый удар. Вот, обратите внимание, он падает. Да, здесь стал заваливаться. Он заранее знал, что он будет падать. Здесь. Хуб, ташаккури зиёд. Саломат бошед. Ва ин ҳолатое ки дар бозӣ Равшан буд, аллакай фикр мекунам бинандаҳо ва мухлисони ин даста ҷавобҳои худро ҳам гирифтанд аз ҷониби Рустам Абдуллоев. Хуб, гӯш меандозем ба андешаи сармураббиёни ҳар ду даста, ҳам Хатлон ва ҳам Равшан, чӣ гуфтанд, баъдан барномаро идома хоҳем дод. пеш аз ҳама мехостам ки шогирдонро бо ғалабаи аввалин дар мавсими нав табрик кунам. Шогирдони мо чӣ ки бисёр медонам, бисёр бозингарони ҷавон ҳастанд. Ин ғалаба ба мо зарур буд, чунки ҳамин ғалаба бисёртар шавад, бозингарон ба худ боварӣ ҳис мекунанд ва дар оянда фикр мекунанд боз бозии хуб нишон медиҳанд. Бояд нагуфтан ки дастаи Равшан яке аз дастаҳои пурқувваттар аст нисбати дар масъалаи молиявӣ, дар масъалаи курсии эҳтиётии бозингарон ягон проблема надорад. Чизе ки нисбати мо гуфта намешавад ин гапҳоро. Ба ҳар ҳол ба инам нигоҳ накарда фикр мекунам ки он нақшаи кори ки мо он вазифае ки дар назди бозингарон мо гузошта будем, ҳамчун бозингари рақами ду ҳаракат кардан, амал кардан дар майдон ва фикр мекунам ҳосил дод, амал дод ва дар лаҳзаҳои контрҳуҷумҳо ва ҳолатҳои тактикии мо дар вақти тамрин иҷро карда будем, махсусан ҳамон ҳолатҳо ба вуқӯъ пайваст омад ва мо ба дарвозаи ҳариф ду гол ба самар расондем ва дар охир як гол дастаи Равшан ба самар расонд. Фикр мекунам ки ҳеҷ гап надорад ва аз ҳама хурсандиҳо расонад ки голи задаи соҳибони майдон ба натиҷаи бозӣ таъсири худро нарасонд. дар оянда ба дастаи Равшан аз фурсат истифода бурда дар бозиҳои байналмилалӣ, чунки онҳо шарафи футболи Тоҷикистонро муаррифӣ мекунанд, мешинем ҳамакаса мухлисӣ мекунем ва дар ин сам дар онҳо бурбориҳо таманнум мекунам. калон чӣ хеле ки ҳамагон дидан бозии имрӯза хеле ба як дараҷаи паст гузашт, барое ки ман аз федератсияи футбол, аз Алишер Урунов, Сайвалишо Қурбонов, мо чанд бор аст мегӯем ба хости мо ҳеҷ кас ба давди мо намерасад, чунки ҳамин хел доварое ки моро доварӣ мекунанд, ин ман намедонам дараҷаи чандум, хел дараҷаи пасти доваро. خب دوستان عزیز برمیگردیم با استودیوی برنامه و اندیشه سرمربیان رو هم متوجه شدیم. غیرت علی میرحمدوف بسیار نگران بود از کاری داوران. بر صورت نتیجه بازی برای هر یک مربی از لحاظ پسیکولوژی من فکر میکنم تاثیر میرساند. به این خاطر ما امیدوار هستیم که در بازی‌های آینده روشن نتیجه خوب نشون میدهد و در دوره آینده حتما آنها در مسابقه بین‌المللی جام کنفرانسیه فوتبال آسیا بازی میکنند. خب دوستان ارجمند، حالا یک بخش تبلیغات هم داریم، تماشا میکنیم و بعداً برمیگردیم به استودیو. دوستان عزیز برمیگردیم با برنامه مستقیم 90 دقیقه و شرح و توضیحات را اکنون شروع میکنیم از دیداری دسته های کوکتوش و تیم دوشنبه. رقابت دسته ها بسیار هم پرگل صورت گرفت و با حساب 2-2 جنبست شد. حالا که دسته دوشنبه با حساب 2-1 پیش رفت بود ولی در دقیقه آخر نتوانستند موفق شده. خب در مورد دسته دوشنبه ما در برنامه‌های گذشته گذاشتیم که بسیار یک دسته استوار است، دسته که در هر مورد نتیجه خوب نشان داده میتواند. اما کوکتوش چی؟
масалан мураббиро дигар кард, вале даста бисёр дар ҳар бозӣ метавонад имтиёзҳои лозимаро ба даст оварда. Ин аз худи футболбозон вобастагӣ дошт. Куктош агар умуман гирем общем, да, Куктош хати пешаш хеле хуб боз мекунад, хеле тез аст. Хати дефо камтарак заиф аст. Вале ҳамин гол ҳар як бозӣ ба гол сар мекунад. Хуб, тартиботи ҷиддӣ нест дар хати муҳофизат. Бале, хуб, дӯстони арҷуманд ду голи дастаи Душанберо дар ин рақобат легионер Люк Менҷана ба ҳадаф расонид ва ду туб аз ҷониби дастаи Куктош бошад соҳибони майдон тавассути Расул Файзов ва ҳамчунин ҳимоятгари ин даста Раҳмонов ба иҷро расиданд ва ҳамин тавр рақобати дастаҳо ду бар ду ба поён расид. Як ҳолати баҳснок буд дар ҳамин рақобат қабл аз он ки дифогари дастаи Куктошро довар корти сух нишон диҳад, ӯ муқобили Люк Менҷана бозингари Душанбе қоидаро вайрон кард ва бо як зарба аниқтараш ба ӯ халал ҳам расонид. Хуб, шумо ҳамин ҳолатро чӣ гуна шарҳ медиҳед? Ну, здесь, если посмотреть, нарушает игрок Душанбе номер 30 и номер 4 Куктош. Бьет его ногой, когда тут лежит. Но давайте я вам, скажем так, я поддерживаю решение судьи. Он наказал обоих игроков желтой карточкой. Вот. О красной карточке здесь речи идти сейчас не может, потому что я сейчас зачитаю вам выдержку из правил игры, что такое агрессивное поведение. Это действие, в котором игрок использует или пытается использовать чрезмерную силу или жестокость против соперника, когда не борется за мяч, или против партнера по команде, официального лица команды, официального лица матча, зрителя или любого другого лица, независимо от того, имел ли место контакт. Теперь, дополнению к этому, игрок, который не борется за мяч и умышленно бьет соперника или любого другое лицо по голове или по лицу, рукой, виновен в агрессивном поведении. Кроме случая, когда использованная сила была незначительной. Но давайте обратим внимание, что вот это вот ответный удар, он незначительный и, но не тянет на красную карточку. Желтая карточка здесь обоснована. Фикрима ки карточка сурх барои ки як каси дигар ҳозир мебинад ина, это значит мумкин буд аст камтараками ойстак агрессивно не ставят. Это желтая карточка. Мое мнение, здесь он видит, еще судью видит, он видит, что он видит, он знает, что... Сейчас к моменту, за что он ударил игрока под номером 30. Борьба. Оп. Как? Вот здесь, если посмотреть... Ну, тот тоже к мячу тянулся. Нет, он пришел прямой ногой и ударил игрока по ноге 4-го номера. Здесь идет первый контакт идет от игрока номер 30. Вот он. Видите? Он не играет мяч, он играет в ногу сопернику. Отсюда идет и ответная реакция. Вы сами, как бывший футболист, прекрасно знаете, что... Это недопустимая вещь. Я понимаю, что это недопустимо, правило... Так нельзя делать. Правило гласит то, что незначительная сила была применена, поэтому судья наказал его желтой карточкой. Да, я согласен, там накладка была, я согласен. Но это не дает повода ему так делать. Согласен с вами, но правила говорят, вот незначительно использованная сила показывает то, что это желтая карточка. Но в итоге этот игрок получил красную карточку в конце матча. А если прямую красную карточку? Если бы он в голову попал? Если попал бы в голову, уже рассматривал совсем по-другому. Ташаккур зиёд. Саломат бошед дӯстони арҷманд. Ин ҳамон ҳолате ки дар бозии дастаҳои Куктош ва Душанбе буд. Баъдан ҳамин бозигар бо корти сурх ҷазо дода шуд. Аммо он ҳам дигар ҳолат, вале гумонҳои бисёре аз мухлисонро ба дигар чизҳо бисёр мекунад ки бисёре аз футболбозон гӯё барқастона корти зард мегӯянд, барқастона корти сурх ва ин албатта бисёр як доғи рӯз ҳам ҳаст дар футболи Тоҷикистон. Ба манам ҳайратона аст ин корои бозингаро ки манам фикр мекунам корти зард мегирад. Бояд фикр кунад ки як бори дигар мегирад корти сурх. Бо ҳамон медонад ки корти зард дорад, бо мегирад ҳамон дағалона бозӣ мекунад. Ба манам нофаҳмо аст. Як хел бозингаро бо ҳамон бозигарое ки таҷрибашон ҳаст. Зиёд аст. Да, ба ман нофаҳмо аст. Хеле бачаҳои бо таҷриба, як бор аҳамияти бо таҷриба карди сурх мегиранд.
ва бисёри онҳо рӯйрост ҳамин корро анҷом медиҳанд ки довар онҳоро ҷазо бидиҳад. Ин бисёр як то як андоза аламоварам ҳаст. Инам бисёр савол, соли гузашта буд, имсол ҳам ҳаст. Ин бисёр ҳаятовар аст, барои ин ки ин ҳам худаша як ҳафта аз бозӣ мегирад, ҳам бозингарои худаша чӣ мекунад, подводит мекунад. Аз лиҳози бозӣ наметавонад ки ба онҳо кӯмак кардан. Кӯмак кардан, значит инҷо як чизи дигар аст ки бо таҷриба бозигар бояд бифаҳмад кори кардагиша. Муаммо ҳаст дар пушти ҳамаи ин корҳо. Ман фикр мекунам масъулин бояд ҷиддитар муносибат кунанд дар мавриди ҳамин гуна рафторе ки бозингарон дар дилхоҳ даста ҳоло анҷом медиҳанд. Бояд роҳбарияти ҳар даста бояд ҷиддитар муносибат кунанд ки ин футболбоз ва ё он футболбоз бо чӣ кор машғул ҳастанд. Бозингар ин дониста ки зар дорад, зад. Не, война донест, зар дорад. Ҳолати дуюм ва рӯи рост сурх гирифт, ба рӯшки ба даст ба рӯи бозингар зад. Худи бозингар бояд ҳис кунад ки ба поча занад бозингаре ки дар замин, худаш ҳис намекунад ки карточкаи сурх гирад. Нигоҳ кун, ин момента якта зард мегирад, баъди 2 дақиқа 3 дақиқа бо якта зарди дигар мегирад. Бозингари бо таҷриба, бозингари мефаҳмидаги ки бояд тоза бозӣ кунад. Лекин намедонам дар инҷо чӣ аст. Лекин чизе ҳаст. Муаммо аст. Ба ҳар сурат ташаккури зиёд. Саломат бошед. Мегузарем ба шарҳу тавзеҳи бозии дигар дӯстони арҷуманд ки дар ин давр баргузор шуд. Файзканд хайриинтизор мағлуб шуд аз Эсхата. ин чи аст? Ин ҳам муаммо аст ва чӣ гуна ин бозиро шарҳ медиҳед? Ҳарчанд бозӣ тавассути шабакаҳои варзиши Тоҷикистон пахш нашуд, рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи пахтакори шаҳри Бохтар баргузор шуд. Шогирдони Ҳамид Каримов бо ҳисоби 3-1 ғалаба карданд. Эсхата имсол кашфиёти хеле ҳам хуб аст дар Лигаи Олӣ, ҳамин тавр не? Дуруст, манам нигоҳ кардастам ин дастаро, ба фикрам ино худашона дареғ намедоранд. Якум сол дар Лигаи Олиянд, ино ҳама намедонанд аст. Ва фикрам худашона дареғ намедоранд. Барои натиҷа, барои аз самими дил бозӣ мекунанд, аз таҳти дил бозӣ мекунанд, инашам гӯем то охира бозӣ мекунанд. Баъд аз ҳисоб нигоҳ карда ба дефо мешинанд ва дефоро нағз хай ҳаст. Инҷо бахтам ҳаст, бахти варзишӣ. Инам ҳеҷ ки нагуфтааст ки бахт нест. Баъд аз дефо мешинанд, бо вақти контратаки худро меёбанд. Ба ҳар сурат кори мураббӣ хеле ҳам хуб ба назар мерасад дар ҳайати дастаи Эсхата. Ҳамид Каримов ки воқеан ҳам ҳоло маълум мешавад ки дар мавсими имсол натиҷаи хуб нишон медиҳанд. Хуб, биёед гӯш меандозем ба андешаи сармураббиёни ҳар ду даста ва баъдан боз барномаро идома медиҳем. Команду Эсхату поздравляю с победой. Значит, очень тяжело, понимаете, во время Рамазана, и плюс мы пропускали тур с Истекловым, очень тяжело было команду держать в тонусе. Но сегодня игра не получилась, мы сегодня провалили игру. Сегодня очень много ошибок, защитная линия обороны очень много ошибок сделала. Это футбол, понимаете, все игры невозможно выиграть, и все игры невозможно проиграть. Сейчас любая команда может любую команду обыграть, поэтому это футбол. Следующий матч опять мы пропускаем, но будем делать изменения, в смысле в плане игры, и будем готовиться к игре в Душанбе. Пользуясь случаем, во-первых, я хочу поздравить всех наших таджикистанцев с Днем Победы, Великой Победы. И 2 игры неудачные, значит, 2 подряд было поражение команды Куктоши дома от Истравшана. Но мы сегодня должны были что-то преподнести праздничное для себя. И спасибо ребятам, выполнили установку, хорошо сыграли и выиграли игру. Это футбол, трудно сказать, но мы на это настраивались. Но они удержали, мы дали им задание, чтобы в этом же темпе удержать наш счет, они справились с этим заданием. Мы понимали, что после второго гола команда Файзканд пойдет вперед, сзади у них будет открытое пространство. Но молодые ребята вышли, видимо, опыта еще нету. Следующая игра у нас с флагманом таджикского футбола с командой «Стекло», 16 мая у себя дома. Так что приглашаю всех на эту игру. Хуб, дӯстони арҷуманд, идома медиҳем барномаи 90 дақиқаро ва андешаи сармураббиёни ҳар ду дастаро мо мутаваҷҷеҳ шудем ва Тоҳир Муъминов ҳам
албатта қабул карданд ки бохт аст ва онҳо натавонистанд муқобилаи эсхата натиҷаи хуб ба даст оварда. Хуб, Истиқлол аввалин бозиашро дар мавсими имсола баргузор кард. Онҳо бо клуби марказии вардиш Артиш дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе рақобат карданд. Бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи шогирдони Виталий Левченко ба поён расид. Хуб, чаро бо ҳисоби 1-0 бозиро тамошо кардед? Чӣ нуқсон буд? Шояд баъд аз омадан аз Лигаи Чемпионҳо ба чемпионати Лигаи Олии Тоҷикистон ҳамин чиз таъсир расонид? ҳамино на он қадар сурати баланд буд бозӣ. Ман дар бозӣ будам, тамошо кардам. На он қадар сурати баланд буд. Назаровар мешуд ки бачаҳои Истиқлол хеле хастаанд камтар. баъд мумкин моҳи шарифи рамазон инам таъсир мерасонад 100%. баъд барои ҳамин ба инам нигоҳ накарда бозӣ хеле шавқовар буд. ва фикрам Истиқлол вазиятҳои бештар дошт. ЦСКА ҳам вазиятҳои хеле хуб дошт. Пеналти назад Фатулло ва боз Фатулло вақте ки тупро аз Ваҳдат гирифт, бисёр вазияти хуб буд. Вазияти хуб буд. Барои ҳамин истифода набурданд. Бозӣ хеле хуб гузашт. Хеле хуб гузашт. خب با بر صورت دوستان ارجمند قهرمان این رقابت میتوانیم بگیم دروازه‌بان دسته استقلال هم بود که پنالتی رو برگردونید. اما یک چیز دیگر هم نگران کننده اون بود که فوتبالبازان زیاد به داور فشار میآورند. اما داور یگان حرکت یا با فشار اونها جواب گفته نمیتوند. حالتایی که واقعا هم تحقیر بود به جانب داور. خب داور در این گونه حالت‌ها باید چیکار کند؟ جزا بدهد بازیگر یا خاموش ایستد؟ Ну, в данных ситуациях судья должен реагировать, потому что идет несогласие по правилам игры, несогласие действием или словом, оно наказывается желтой карточкой. Но, насколько я знаю, после несогласия о назначенном 11-метровом ударе игрок под номером 63, Манучер Джалилов, был наказан желтой карточкой. Но вот в этом эпизоде я не знаю, почему судья пропустил этот момент, когда Алишер Джалилов выражал свое недовольство решением арбитра. В агрессивной форме. Да, поэтому будем разбираться в этом, с чем это было связано, почему не была показана желтая карточка. خب به هر صورت در هر بازی که داور بیشتر فوتبالبازان رو نمیگذارد بازی‌تر کنند، مثلا صدای هشتگ بسیارتر بود در همین رقابت. هر لحظه‌ای که بود داور بیشتر بازی رو منع می‌کرد. اون وضعیتایی که اجازه مثلا خوبتر و بهتر داوری کردن یا اجازه بازی رو داور هم باید بدهد به هر صورت. Ну, здесь, скажем так, судья установил определенный уровень борьбы. Поэтому я считаю, что не очень высокий уровень борьбы был установлен, поэтому на каждое нарушение было вынужден был свистеть. От этого и большое количество остановок во время матча. Вот. این نه تنها در این بازی، در بازی دیگر هم اگر بینیم در همه بازی بسیار میگویم که همین خودی وقتی بازی کم شده ایستاده است. وقتی بازی برای همین کم بازی میکنیم، برای که تازه توپا گرفته نمیتونیم، برای بسیار دغلانه بازی میکنیم، بسیار از حساب همین وقتی بازی کمتر میشه. بله. خب تشکر زیاد دوستان ارجمند. استقلال هم اولین غلبه‌اش در موسم امسال در بازی نخست به دست آورد. در پیش باز چند بازی‌های موقوف مانده هم برای این دسته هست و حالا ما می‌گذاریم به همون بخشی که داریم. بهترین‌ها معین شدند و البته به هیئت رمزی دور اگر متوجه شویم طبق فرضیه شبکه ورزش بهترین‌ها انتخاب شدند. 11 بهترین بازیگر دور ششم رستم یکیموف از استقلال در خط دروازه قرار گرفت. در خط دفاع سایچو بازارف از دسته خطلون از کنار چپ میدان. در مرکز خط دفاع شهزاد عبدالرحیمов از دسته اسخط در برابر الکسی لارین از باشگاه فوتبال استقلال و از کنار راست چون همیشه چند بازی میشود که فردوس چکالوف شامل میشود. حمایتگری دسته خوجان بسیار هم ارزنده بازی میکند و بسیاری هم سوال میدهند که چرا فقط فردوس چکالوف وارساد ارزنده ارزنده هم بازی میکند و ببینید که در این بازی هم پرتوبی گلوور انجام داد. خب بویرجان سنگینبویف، فردوس علی نظرов, عبدالصمد صمدов
Тоҳир Тағоизода инҳо 4 нимуҳофизатгар аз 2 даста ба ҳайати рамзӣ шомил шуданд. Дар хати ҳамла Люк Минҷана ва ҳамчунин ҳамлагари дастаи Хуҷанд Артем Сердюк ки хетри кард ва мураббии беҳтарин давр ин Ҳамид Каримов аз дастаи Исхата. خب این بود ҳайати рамзии даври шашуми чемпионати Тоҷикистон ки 11 нафар муайян шуданд. беҳтарин бозингари давр тибқи фарзияи шабакаи варзиш Артем Сердюк аз дастаи Хуҷанд эътироф гардид. Футболбозе ки дар ин давр хетри кард дар дерби шимоли Тоҷикистон ва яке аз беҳтарин бозингарон ҳам эътироф шуд дар ҳамон рақобат. Хуб акнун ба ҷадвали мусобиқа мутаваҷҷеҳ мешавем ки дастаҳо чӣ гуна мавқеъ гирифтанд. خب در زینه اول خوجند می‌ایستد با 13 امتیاز، بعداً اسخات، فایسکند، دوشنبه و دیگر دسته‌های امتیازی یک کله هم به دست آوردند. من فکر می‌کنم بازی‌های دوری آینده باز تاثیرگذار شده می‌تواند با جدول مسابقه. بازی‌های دوری آینده این گونه صورت می‌گیرند. دو بازی موقوف گذاشته می‌شود. بازی دوری اولی بازی دوری دوم استقلال، دوری اولی استقلال با کوکتوش که موقوف بود روزی 12 مای صورت می‌گیرد. بعداً سه بازی دیگر خاتلون با کوکتوش، اسخات با استقلال، دوشنبه با استرافشان با هم رقابت می‌کنند. بنابر سبب اشتراک دسته خوجند و روشن در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی‌های آنها موقوف گذاشته می‌شود در این درف و بعد از انجام مرحله گروهی باز رقابت‌های خود را برگزار می‌کنند. و یک بار دیگر با نتیجه بازی‌های دوری ششم متوجه میشویم دوستان ارجمند. یک چند بازی‌های جالب و خاطرمون هم بودند که ما گفتیم رقابت‌های سرگل این دور و البته استقلال با حساب 1-0 غلبه کرد بر حریفان خود. دسته خوجند در سفر در دربی سوخت استرافشان را شکست داد با حساب 3-2. همچنین در این دور اسخات در سفر فایسکند را مغلوب کرد. خاتلون با حساب 2-1 بر تیم روشن دست بالا شد و دیداری کوکتوش دوشنبه 83 دوشنبه البته مساوی به پایان رسید. خب امروز در مهمانی برنامه ما قرار داشتند علی راشد محمدов کارشناس فوتبال و همچنین رستم عبداللهیف که باری نخست در برنامه ما مهمان شدند و حتما باز همکاری‌های ما راجع به حالت‌های بحثناک در هر برنامه 90 دقیقه ادامه خواهد یافت با دپارتمنت داوران و ناظران فدراسیون فوتبال تاجیکستان و امیدوار هستیم که در دورهای آینده حالت‌های بحثناک کمتر می‌شود، تجربه داوران زیاد می‌شود و آداب و رفتار فوتبالبازان هم به یک گیم که حالتی معین می‌رسد. مخلصانم چون که البته حالا ببینید که در دوره گذشته تاثیر مخلصان علاقه با دو دسته به مخلص دو دسته به مخلص بازی میکنند. این بسیار تاثیر میرساند و امیدوار هستم که مخلصان هم درک میکنند که باید ترتیب و نظام در ورزشگاه‌ها نگاه داشته شود. این در مد اول میایستد. خب تشکر از شما برای شرکتتان در برنامه 90 دقیقه. دوستان ارجمند در همین جا برنامه ما با پایان میرسد. تا نشریه نوبتی صحتمند و پیروز باشید.